burijo okuza omwanya ogu abeegi b'ishomero nibatamburira omu maato omu kasheshe n'omwazyo kuhika ishomero ryabo eryarubira primary school. Ishomero eri rikatwarwa omuyaga enshumi nkyehwire ekitumira abeegi barikuhika 107 bareka okushoma obwahati. Tingumanya baba nokimanya ngo mukyanga age y'abaana age bracket y'abaana 25 y'emyaka 25 kuza 30 bakumanya kwandika ahabo kugira ngo ishomero ryabere ubwo mucurwa kandi naryo ryonka so rukurgomo azumukujuba. Mukuru w'ishomero nagira ngo hamaka garukurenga omuri 500 agarukutura akazingaka tarmo eka erumo muntu ashomere munonga ngo mwene government yabetirukangirire ishomereri no murembo gurukwija gubasa kuburamu abantu bashomere. So bakija bambuza urwo kubanza bamwe basize kubuza bije kandi abatarabasize kubuza shafigiremo abanigana 8 na bari mu ishomero. Akachiko ka kanso ya ISINGIRO district akari kushunanuzubwa ayobwegese ubwo bebembirwe chairman wa district Aron Turahi bahikere aha mwanyogo. Nashanga ngo icyo kirwa cyanyu mbagitayiranda mu rujungu irimwe abantu bakurga hagati y'13 ka hagati y'15 eje mbagitari tube cya review isaki nakora naka nakimanye ngo nejo rufinga ejo yagarakaho nabwo nshigakanye kigwa kurigiro kunkukireba ekizimba cyamere tuzomazamo. Ishomero ryo mu Ireland ningashi ekirwa nibwo mwanya harimo ishomero rimwe ryonka niyo tubere tuyinemu kandi population ningashi namba y'abantu nimpango na nabana babire nibashomera hani bingi nibaza almost 500. Gasha kwa rusuno wamanya.